Adlaw na imbag nga oras yu amin, mangrugi manen ti panagtutudo gagayam, kat kasapulan tayo ti anad tanagalis ti dalan. Gandi tay lipatan ti mangitugot kadagiti payong tayo tunggal rumwar tayo, tapno di tayo matudwan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanik Kabsat Matilda san naapod no nagan tintay patangata ngay drama ita. Na makablawa mampay da Agnes Gregoria Abad, Jovelyn Kimayong, Jonah Marie Dita San Nicolas Ilocos Norte, kane Miller Humake Dayaw. Kastiman ti kunanik Kabsat Matilda. Dirman ng biyanang, may saa ka relihiyosa, ket numabalin jak kayat nga dagbasol kada kami iti pamilyak. Iso nga amin na makita kabidot iti pada katao, dillawak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, awan madan, impakat naman ti kinasarampiting dan. Wah! Anyaman tinasagap mo at chismisan, Matilda. Ha? Ni Feli aka anak ka, masikog ka na. Anya? Ay kat adan samot nobyo na. Agkasar dan samot taon. Anya nga agkasar, kaano awan kwarta di lalaki apang ikasar na ka ni Feli. Iso nga, aglib-in da kanulatan. Boo! Agbasbasol dala ang itikas dyan nga raramidin da. Ay kat anyat mabalin nga ay no talaga nga awan kwartada. Una, ngembasol ti aglib-in asaan ang nagkasar. Sarampiting tumot na dyan aka anakak. Minansa. Takas dyan ti inana idibalasang pay. Tila pakirirelasyonan na iday. Alay ta ka manan. Agsasangamanan ti ibang bakam. Kaagpay suba. Imposible ani kabagis ko kaawan pulime agarang ganjang. Mala, sa nabalay ta adamot mangitak dari ti sikog na. Huray pay. Basta maditikas jay nga aramidon da. Basol tikas jay. Nakarubwat kayon, ante. Mabantayon. Nay, nagsapa ka mo. Tay, malala, sumrek ka pa'y silya. Tanay, jak pa'y nakapagpulbos. Ay, nagbayag kayo mat nga grumbrubwat. Aldawan. Mabiit laangan. Agpulbusak laang. Mapantan ka anakan. Ne, je bibliayo hanyo nga liplipatan. Aday jay bagkon. Mabalin ayam ajak alaen day jay. Keimportante day jay iti papananta. Mayat nga rod no kasta, ante. Dinanang mo ngay. Apay, saan nga umay? Ada ka numat aramidon na. Ho, kas jay la kanayon jay inam. Tunggal adda Bible study, adda pambarna. Makamumutin numapanto ijay impyerno. Uwan kanayon kumatlang nga palagipan isuda. Pati ni tatang kandag jay kakabsat ko. Kanayon ko isuda nga kaskasabaan ngam kaslawan mo ti dengdeng ganda. Oh, baybayamon ano di da kadenggan. Tao ray ni Uncle mo. Di nak ipang pangag dayjay. Kanayon ko nga awisa na sumurot kanyak. Ang di na kayat. Sa nabalik ka no, tamakimismisa mo't iti Domingo. Makaamuda na iti biyagda. Agkukuyogdan to nga mapanay di empierno ata nasukir damat. Ay, wan kaya mante. Naamuan yung diyama ipapan ka ni Judilyn. Ay, saan pa ay? Anya day taaya? Kat no adamanan ka barbaro nga boyfriend na. Aya? Ay, una yun day jay ababae. Agsusukat tinobyo na. Enton kwan, agsikog banayn. Uwan nga roda Kaslan, tumat ngamin mabisbisay na ni iti lalaki. No adag aram kanya na, aklunan na nga dagos. Awan pa'y palabsan na. Polida mo ngamin ti sarampiteng. Hay, awan dagita at tao. Nangisit ti kararwada. Taawan pa'y umnaw nga aramid da. Agbasbasol da iti kasjay nga aramidon da. Nanang, adda kadwa kasi mangpet ni Pani, naubyak. Ha,
naimbag nga orasyon, nana. Di mo kunak alalaki ti pakirelasyonam. Sana padam a babae, Janine. Ni pa ni ti ay ayatek nanang. Sana ka makarik na iti ayat iti lalaki. Basta ni pa nila ang ti loves ko. Ay, saan ang mabalay? Kaya't mau ti agtuok iti impyernaw. Sinaam day ta a babae. Kat si kamay panay, sumapul ka iti lalaki a pakirelasyonam. Saan ka tapadam a babae? Ay, makiasawa kayo kiday iti lalaki, tapno aganak kayaw. Mawatan da kami kumamit, nanang. Ay, basta tsak kayat. Basaul ti aramidam. Agsina kayaw nukunak, agsina kayaw. Nukas tamot lang. Masaysaya at lang agtalaw kami, nanang. Aniya, ay anak ko, di mo ko matagidak sa inti bagbagak. Tapara mo't iti pagsayaatan yu adwa. Diyak kayat nga agbasol kayaw. Basta pumanaw kami. Kasanda kami mutla mawatan, nanang. Malalagarudain. Saan kayo nalapdan? Tadyak kayat nga agtalaw ka, anak ko. Lakay, intamaki Bible study. Si kalatan bakit, tanay, adapay aramidag, ay sibuga kiti bulak. Kastala ka na yun ay! Tunggalawisin ka, ada ka na yun pambarmaw. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, Isu nga raw anay tao ka, tapno agdayaw ka, kani apaw. Makimismisa ak magkiti Domingaw. Sa bali pa'y dayjay, may mayat mutlaang no agiin nadal tayaw iti sasao ti apaw. Alay, si kalatan di mapan. Umayak tao no maminsan. Intun awan aramidag. Ha! Makamu ka. Basta awan to ti pababasulam. No madusa kanto iti kastangar aramidam. Kasano ang maisalakan ka, no kasta ka, magsisalakan nga rudan iti bagbaginan. Ha? Natangkan ti uluyaw. Ante, masikugmat gayaman na ni Insan Philly. Anya? Ay, nagbasit pa ilajay anak na masikugmanayin. Ay na, uwan ante. Kat amuyo, sa balimanan ti ama jay si kugna. Anya? Tay sigud anobyo na ngay. Nagsinada ka nun. Anya? Ay unay mo tindag itatat tao. Nagtuturod ang agbasbasaw. Ay, day tako nga minang, tadida mapan makimisa. Tapno malawlawagan kumamot ti panunod da. Uwan nga roda. Handa tayo lang at tultuladen. Nga din uminggo nga makimisa tayo. Da tayo pa iti para kararag iti simbahan. Kan para basa iti Biblia. Dala-ala, di mo tultuladan dagita akakasinsin mo ama nagbasaw kaanakan. Uwan ante, amok mati nasaya at kanhaan. Isu nga hangkun tong arami dun ti kasjay. Managbasol dagi nga kakasinsin ko. Ipag-erma, mabalin abagbagaam ni Feli nga anak mo. Tanay, masikog man gaya main. Ay, wan nga roda ipag. Nagbiit mo nga roda nakabiro kiti kasukat ti mo na anubyo na. Ay kabagbagaam mo ngamin Bagbaga akmet nga madumulat ta ngamin tagaram kang kwana. Kat masulisog mo no kwa. Ay, awan na ano kas jay akanayon ti aramid na. Saan ang maisalakan? Kahit nakasarita mo ti baro anobyo na. Ibagam, ta ikasarnan ti anak mo. Ay, agurnong dan sa kanupay ipag. Tawampay makwarta jay lalaki. Kahit aglib-in damanan. Kapilitan ng aipag. Ay, sos, awanan napaklan launa yun naman nagbasol ni Feli no kastalaang. Kabsat ko ti ama ti anak mo. Isu nga adam mo siguro karbeng ak ama kibiyang.
Taawang ka nga rudan day di kabsat ko amang bagbaga iti anak na. Ay, Di mo ipalubos nga aglib inda. Ibagam taag kasarda pa'y nga umuna, sadaag din na. awan mo maaramidak ipag. Ha? Konsentitor ka mo nga ina. Ipalubos mo latan nga agbasol jay anak mo. Di kaila mabutang iti kastangar aramidon yaw. Ni, si kamat gayam ti masabat ko Edmond. Eh, Papanam. di talang silya. Si Kangay, papanam. Ay, idtaman balay jay padak nga religyosa. Ada Bible study mi nga amin. Ay, kasta ya. Mayat nga rod Ilaklak aman na kami na, silya niya. Umaya ka kay di Awisan ka man kay di Edmond. Mayat dayjay. Tapakaisa la kanam. Mailiklik kay ti basol. Sige, inton maminsan ton. Tadapay ngamin papanak. Papanamanan aya. Ni, sabong samat datay mo nga nabalkot iti papel. Ha? Aywan, isagot ko man. Ni, pangisagutam ita nga Edmond. Eh? Secret. Sabong parakin ka, Erma. Ay na, kababain. Bakbakitan akon. Ngamsagutan nakpaylay ti sabong. Anya ko matidakas na kat pakaragsakak nga rudmat. Oh, awatam kat din. Ay ket, agyaman nak nga rod Edmond. Hangam sayang daytoy asabong. Malaylay tumula ang daytoy no bumayag. Naggastos ka pay lang. Numaminsan, numangisagot ka manan iti sabong. Mabalin na daytay maimula langan. Tapno saan na sayang, Edmond. Tay addaramot na. Ha? Ay, wala niya. Sige. At least, imbagam. Amok to no, sumarunaw. Okay. Kasano nga aklunan na ka din, Erma. Ay, kababain samit. Ang mga noan niya ti sawan ti tao. Bakit akon nga makinobyo akpay laang? Anya ko matibibiyang da. Saan mo't nga isuda ti agin nayat? Datamot. Iso nga aklunan na kaon. Amok nga damot panagayat mo kanyak. Marik-riknak na ita. Ay, aklunak Edmond. Nabayagan nga dariknakan ka. Nga mabainak lamang aklon. Ta saan tamot nga agbagay. Bakbaketak ngamsi ka. Manulaang mo't atawan ti bait ta. Sa nga pulo laang mo't atawan. Okay lang na ita. Alan, aklunan na kaon ta agdeng natan kas agasawa. Ay, mala. Sige nga roden Wunan. I love you too, Edmond. Oh, hogyaman ak, Irma. Ala, ante! Jay ipag mo! Sumarampit yangan! Ah, apay aya, Celia. Kat no nagpaaram gayam ka ni Edmond, kat isuda ka nun. Anya! Ay, yung kabagbagaan, lapdam kay ditan Asawa day jay, kapsat mo day jay, di ba? Kan ada asawa ni Edmond, nagsinadalaang. Basula tararami denda. Ay, lakit di Ay, naglokaon. Impakat naman ti kinaampang nan. Mangibabain day jay nga ipagkaw. Bagbagam isuda ante, pag sinamkit di. Apay aya at tila pakibibiyang ang Matilda. Di ka baybayan ida, tabiyag damit da ita. Asawa day di kabsat ko ni Erma. Isaw nga adakar bengak amang bagbagakan ko na. Bakbakitan ang makinubnubyaw. Kat balo matang. Uwin ngam adasawa ni Edmond. Nagsinadalaang. Angam nagkasarda itiim mo na nga asawa na. Saan asika timang pakpakan kadakwada? Iso adi ka makibibiyang iti dayta. Anyat serbek a religyosa. No jak ipakat ti amok maipapan iti sasaw ti apo. Basaul ti araramidon da. Iso amasapol ngagsinada. Bakbakatan da dyan nga ante Irma. Nga makiboyfriend pa lang.
Hanaan mo nga katawaan tayo tilik-likodan na, auntie. Ay, wun nga rod Ay, Ay, no siyak siguro ti mabalaw. Ay, mabain ako na maki-boyfriend. Talaga ti mawid jay anak na kinkuha na nga ampang. Kita jay anak na. Dua nga inauna jay anak na. Ta, agduma dagiti amhada. uwan nga ruda. Kadda jay mat nga Edmond, han nga agpampanunot. Imbis nga jay padak ko mga ubing taraman na, ngamhaan mat. Ay, no makiinayat ka, Celia. Pilyum to tay talaga abaraw. Di awan sabit na, ken awan bisyo na. Ay, uwan ante. Amok, dagita nga bambanag. Anyat serbek nga relihiyosan no hangko nga ipakat. Piliak nga permi at ipakiasawaak. Han nga kumkomporme ta. Kat numabalin, padak nga relihiyos at ipakirelasyonak, ante. Tapno agpada kami nga maisalakan. Kat mapang kami to iji langit. Ala, huston Erma. Di mon ikaskaso tiyan yaman namang mangag mo tapno saan nga sakit ti barukong mo. Nagsakit lang kami na panunutan. Api akas jay dagijatat tao. No asino pa'y dagiti dinumingo ngagmisa. Kan dagiti tattao amangas kasaba. Isuda mo ti manglalais kamangkat kataway ti liklikodak. Damat lang na Matilda kan jay kaanakan na asilya ti mang dildilaw iti relasyon ta. Sanda kaya ti relasyon ta, Edmond? Saan nga isuda ti agbali na tubang iti inayat ta, Erma? No kasapulan apumanaw ta ditoy, aramidin ta. Tapno mayadayuta kadag iti toksik at tao. Sige, umanugo tak. Iti day tasing-asing mo, Edmond. Pimanaw mo't kaya man da Erma kan Edmond dito'y lugar tayo. Oray sa dino pa iti papapananda. Di dan tumaitarayan ti basol da. Basol ti aramidon da. Wen, basol no basol. Ang awan karbe nga mamang lais kadakwada. Kan no agistorya kayo kaniselya, kat katawaan nyo ida. Nangalaan nyo nga iti karbengan nyo amang katawa iti padayo at taaw. Kat amin tayo mo't kat managbasaw. Andaya na santuan at tao. Adda! Da kami ang managsimba day ta. Di mo maibagat ti kasta. Tauray dinuminggo kang agsimba, kan agiwarwaragawag ka pa iti sasa o ti apaw, ang kastamot ti ugalay. Kasanaw, apatyan na kadag ti awi sa matataaw, no kastamot ti makit-kita na nga ugalay. Amok isakit mo ni Erma, talimod nga minakras mo. Na, kita ti kasta panagpampanunot mo. Umno ayad ang ita nga ibagbagam. Apay, kasta ti religyosa. Kandi mo kadngan ti pada mataaw. Di ka kundi dilaw iti madaingar aramidon ti sabali at tao. Tamis munto pa'y nga anak mo. Kat adda kalimlibin na apada na mutla babae. Nalipatam, tumboy di anak mo. Kundi dilaw kay ti bindot ti sabalay. Ngamjay anak ta, di mo mat nga rod mabagbagaan. Basol mutla ti aramidon na sanaya. Makidenden na iti pada na mutla babae. Kuala kay. Di ka makasaaw, tamapaiswan ka. Sa kita masay. Di ka una, ita kababain ti kasta nga aramida. Imbes adilawam, uno oyawam ti aramin ti sabali at tao. Ikararagam kit di Tatipod na nga anak ti Diyos. Saan anauyaw, kun saan atismusa. Awanan na nang sininaan na kun ni Pani. Ay ka nasayaat ki diya. Tapno mailisi kayaw iti basaw. Jak ka ba landig may sana nang jak na iruam ngawan kadkadwa na.
Ada kami makanitatang mau akad kadwam. Nobya ti ka sa pulak nanang! Nobya! Iso masapul ngagsapul akadagos iti kasukat ni Pani. Anya! Asino ta kadwam asimbang pa dyanin. Nobyak nanang. Ni Eloisa. Ha? Naimbag nga oras mo, nana? Janain, saan man natila irabrabak mo, Amok amang rabrabak kalaang. Pudno ti ibagbagak, nanang. Nobyak ni Eloisa. Agnaedan dito'y balay. Taag din na kamin. Sapay la ko ma. Tamaaklon ngagbalin na manugang, nana. Ay. Agtal na ka. Ay, agpadata ba kahit iso adinak man awagan iti nana. Kahit nubyok nga rudan to yanak mau. O di nana kunakun ka. Unaw, nanang paiki di kumaa. Ay, saan? Saan? Jak maaklawn. Agsina kayaw. Jak kayat ti aramidan yaw. Nulapdan yutin nayat mi. Agtalaw kami langin. Ay, saan na? Sino nga iti katulungan mi kan ni tatang mo? No panawan da kami anak kaw. No kasta nga rod. Di daklapdan iti kayat ko nga ramidan, nanang. Ante, tulungan dak ko mailamang dak. Nay. Hapayaan, Celia. Intarayak di asawa ni Brother Rosito. Dan natiliwan da kami nga naturog iji balay. Anya, hapay, adaya relasyon yaw kan ni Brother Rosito. Kwa, uwan nga rod. Na-develop nga mentirik na mitaka na yun kami nga kuyog. Anya! Katkasla ko na di asawa ni Rosito nga agdarom. Anya nga darami da kanti. Tulungan dakmat Kumustan jay kaso da Celia kan na dya Rositaw? Ay, kasjay lakay. Nagsasarita dahi jay barangay. Naimbag ta saan pinatuloy jay babae ti darum na kontra kadakwada. Okay. Anyat makunamiti na ita, Matilda. Makunak nga? Anya kumangay? Jay ka anakam analaing agdilaw. Isumot gayam tada aramid na. Ay, manyangay. Ketao laeng mo't nga agbasaw lakay. Jay tangarun kay. Amin tayaw agbasaw. Awan na santuan. Iso ano ada makabasaw. Di mo katawaan wano tagtagibasitan. Tas ana nasaya at tikasta. Ay, uwain lakay. Namiris kunday tabidot ko. Pudno unay dayta, anak ko nam. Imbes adilawan, wano katawaan tayaw dagiti agbasbasaul. Ikararagan tayo kit di ida, lakay. Husto amin ngayong bagata sawak iso manipod idin, inijakon timang dilaw, wano manguy-uyaw iti kam maliti padak a tao. Agpatinggala nga roditan, ti kapadasak, ti gaya munok kabsat mo, Matilda. Alaga gayam ditan ti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Ni Apo Diyos ni Mang Tarabay kanang bendisyon iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello manan kada kayo amin. Manipod kani Kabsat Paula sa napod na nagantintay idaramay ta. Ngam sakbay na welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ken makablaawan maten da Rodrigo Garcia, Daisy Garcia from Samantha Faith Garcia. From Muñoz West,
Rojas Isabela, ni Glide de la Cruz, kani Edwin Calago, kastimanti ko na ni Kabsat Paula. Dear manang biyanang, ada kakaisuna nga anak ko kat ada natalged at trabaho na. Tunggalag sweldo siyak ti pangtadan na iti sweldo na tawan pay met ngamin asawa na. Nairwa makitikas tang estilo ti panagbiag mi iti anak ko. Iso na ikawaak idi imbaga na nga adan nobya na kat kayat nan ti mga asawa. Numabalin jak kayat takasanon ti sweldo na no adanton asawa na. Ta sigurado asanton na siyak ti pangtadan na. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan danay. Mga sawa ka na talaga. Ubing kapay mo't ititawon mo at 30. Ngumapay ay ang agganat ka mga asawa anak ko. Lumakaya ko ni tikas taatawin ko nanang. Kahit kumutin ti maddan iti bukod ko a pamilya. Nay, di ka agsangit ananang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka nanak ko. Apay adiyo kayat ang mga sawak nanang. Apay, diyo kayat ti maddan ita pukaw. Kayat ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana anak ko. Di kay madanagan. Tanasimpet, di agbalin ang manugang yo. Nga ta. Ang mga noagin sisingput laang. Kan may sa istambay mag. Awan trabaho na. Jay ko mga minpadam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay. Online selling, ti trabaho na nanang. Awan latamok dita. Kampay idilaang mata. Tapno mako na nga dapag sapulan na. Ngam kinapudno nagayam. Kat nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang, Ay, uray di ka kumamangas asawa anak ko. Awan ka dwa kun ano mga asawa kan. di kay ka di madanagan. Ta saan da kayo apanawan dito'y balay? Promise anak ko. Dito'y kayo nga agnaed iti agbalin nga asawa. Uy, nana. Promise. No kasta, ijayan balay ti pagyananta, danay? Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang. Takasimot Emma. Nagpakpakaasing ngamin adita panawan. Iso nga ijay pa'y balay ti pagnaedan ta. Wen ano iso? Si kati matungpal ta si kamot ti lalaki. No siya kakepas pasurtak langgang ka. Agyamanak Emma. Saan ka narigat akasarsarita? Wen danay, talaga akas ta tagasawa. Masapol nga agkasundo ta. Tapno maiwasan ta tagapa. Wen Emma. Kitagyamanak. Taman nakaawat ka nga asawa. Nay, agluluto kay magaya man nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbis nga ilutwam iti kanon na di anak ko. Saan mo? Ay, sorry nanang. Ngam, nasapa pa'y magkidi Anya anasapa. Lumawagan ni. Mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dito. Tay dadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amala daw ngagtrabaho. Ay, siya ko nanang. Ay saanen. Siya kong tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturong. Tay siya ti mga sikaso iti anak ko. Emma. Saan ako na makaturong nanang? Aglabak lang arudan, Jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas mi nga gina. Agwalisak pa nga ro na nanang. Ay saanen. Siyakton ti agwalis no madamdama. Ingka ki di agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pem. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, Ha? Ay, ni? Saan mo to na nanang? Ato yan ti kape manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanum. Wan? Ay na. Baybayaan nyo na ni Emma ti mga ramid kadagita nanang. Agina na kayo kitde.
Baybay anak ka dila ang anak ko. Pagrebengag, ken pakaragsakak ti mang serbiken kang anak ko. Bayam ajay asawam ti aginana. Tamadlaw met asaan an nairuwam iti trabaho. Nairuwam ni Emma iti trabaho. Nagagut dayjay nanang. Basta di naklapdan ang mga sikaso ken ka anak ko, wan. Pakaragsakak daytoy ngar aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa man dagiti tawa nanang. Tanay nakataptapok mutan. Ay saan? Di mo pa kibiyangan dagijay. Sakton timang punas ka dagijay. Anya langan nga tiramidok diti balay nanang. Paritan dak mga gumura dito eh. Kasano nga matulungan kayaw. Ultima agwalis, di yung makaya nga agwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Ingka ki di maturog. No di ka makaturog. Ingka agsik kawil nga agbuyay ti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko. Tanakairuamak ti kasta. Ay uwang nga roda, makamu kayo nanang. Uray kasano tayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kayo mo. Ay talagang agungutak no agpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaom di dakkel apayabyab, taagpayabyab kang agtugaw. Agsenyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, apayasan mo akadwa di asawam. Nagawid dito'y balay ngay anak ko. Wala ta, adda trabaho na. Awang marami di jay balay. Makaburing mo tagsiksik kawil lang ijay. Makabanog mo tagsik kawil lukwa. Ang niya, apay, magsiksik kawin lang, tararamida mi di balay na katungangam. Di ka tumulong iti trabaho ijay. Kat, saan mo ta kayat siya balayan yung agtrabaho ak tatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanyak. Kunana mga agsikawilak ka no lang, iji salas nga agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya, oh, imposible mo day na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro diya balayan niyo Iso di nakpagtrabahuan. Naimposwan mo lang at atikas tingar aramidin na. Amangan mo no, tis-tistingan na ka lang. Ape kumatistingan na, pailang kasawa na kung diyan na. Amom lang nga, ay naima. Uri kas jay ti bagbagan ni abalayan kin ka. Agdisnodo ka latang agtrabaho. Tumulong kay ti trabaho ijay. Takababay, nagtugtugaw ka lang ijay. Di nangarog kaya ngagtrabaho, akmat. Iliblibas kung dupit agwalis no na duma. Kaya na ngamin diya balayan nyo, tatang. Man tikas diya katugangan. Lab na ti manugang na tapagsiksik kawilan na lang. Nay, Mari Paula. Si kamang magtagwalwalis dito'y parangan yawn. Kalkalpas mo sa naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramid kadagita. Anya, apay di manugang mo ngay, di nakatulungan. Awan am muna day di trabaho. Agbuya iti TV kan ag cellphone laang ti trabaho na ditoy. Na, apay ngay. Sadot ay di manugang mo kumaray. Ay, perme. Super sadot. Iso siguro ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, na yan. Kasi mga rod ni Dani nga anak mo no nakatumpong iti sadot nga asawa. Wan nga rod mare. Iso asya kun ti mga aramid iti responsibilidad ko mati asawa na kenkwana. Ket no trabaho kamin mare. Agluto, aginaw, agdalos ken aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagam aji manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Uray saan abagaan. Agdisnudo at tumulong. Ngam saan mat, boy-boyaan naklaang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, adda ijay salas ngagboy-boy iti TV. Uray in kasiripon mare. Nakasikawil ijay. Nakarelax. Senyorita dito'y balay daya babae sika. Ay, no syakta kin manugang kenkwana saan ngagbalin ti kasta. Baybay aklatan. Nasing petak ngamin akatugangan. Iso ajak apapaan di manugang ko. Nga uray
Dani anak ko, umay kamanganan. Ayan di masidalanan. Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw, nag-imasay. Kahit ayan nga'y di manugang niyo. Umay tulatan numabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais ken suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Ket ado ti kinan na. Kastaya, aywan nanang. Apay nga adiyo pagtrabahon ni Emma dito'y balay. Baybayaan nyo nga agtrabaho. Tapno aw matulungan na kayo. Ay nadyak kayat ti agsao, Dani. Taamangan numasair ti rignam. Ngam nadlaw ko ngamin, asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasinsinan amin at trabaho na. Iso asyaklat pan ti mga ramid kadagita. Kinadlaw ko, talaga nga dasad-sadot na anak ko. Ha? Mangan takit din. Mangan tulatan di asawam numabisin. Nagswildo kan, danay. Naibusan ti karga ti Rafe. Un bakit? Mabit lang. Mabit lang, Dani. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo day ta. Amo, Mema. Siyak ti mga aramid iti pagrubungam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kini Dani. Siyak amin. Ultimo brief na. Siyak ti mang lablaba. Iso asyak nga rod ti adaan karbungan amang igem. Wano pang tedan na iti sweldo na. Nanang, agudwa kayo lang kini Emma iti suldok. Ay saan? Siyak laang ti pangirimitam iti sweldom, Dani. No asino tagrigrigat ang mga asikasukan ka, iso ti pangtedam iti sweldom. Ha? Siyak ton tagpalingkay, taamok dagiti gatgata nga kanak ko. Tano ni Emma, ang mga nudi na maibudget ang naimbag ti kwarta. Madlaw ngamin, agastadura. Ha? Kentap no ibagaken ka, anya, Emma. Idi baro pa ito'y anak ko. Talaga asyak ti para igem iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwartaken ka. Ha? Apay nga yakas dyan mo tanti bagbagan ni nanang, danay. Ala, paspasin siya amnat ako man ni nanang. Di mo ko matutupan. Tapnusan kayong agapa. Habang bumaybayag ta dito eh. Iniinot mo ta na makitkitak. Wano mamamwak tagpay so nga ugali ni nanang mo. Plastic magayam. Ingrata pay. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabaho ak dito balay. Gaya man da sa balya plano na. Katsi kamay, apay nga ngayon mo amin nga swildom kang kuana. Ala. Sana bali. Ano sumarunong agsuldo akmanan. Bingayag to nasigod ti sweldo. Tapag bingayan nun to. Syakit di ko matinumero una pang tadamit iswildo ma, tasyak ti asawam. Apay nga makising-singit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni nanang Emma. Apay akasta ka itanda ni. Saan ka mo't asigod akasta ah? Awan mo't apolos reklamom, no ited mo kanyak iditi sweldom. Nanang, Apay, sugsugsugan na ka di asawam. Manipod ng asawa ka, kasta ka mutan. nanang, sa bali idi baruak, sa bali itan. Adan asawak, isorumbang la ati asawak, ti mangigam, iti swildok. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan mo ta? Siyak amin ti agluto. Aginaw, mangisagana iti kanam. Pagdigos mo, pagsukatam, kanaminan. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tidam iti sweldo manak ko. Nanang, Papanawam lang ti asawam do kasta ti ugali na. Re-rebok lang day ta babae iti relasyon tanga agina. ibaga medya asawam, talumasin kayo lang iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta, at na makibibang ka na kayong agasawa. Nagmadingar ti ugali tayo dyan nga balayan nyo. Iso magayam nga ipili na trabahuan dagiti trabaho kay Jay. Agpakitang gilas gayam ka nila kay ikaw. Tapno iso ti pang tadan ni Dani iti swildo na. Aha, bolok nga style. Padasim lat nga isingasing kinidani timbagak. Masaya-saya at nulumasin kayo iti pagnadan. Tapno maramid yu ti kakayat yaw.
Narigat no nakabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapatpatag day ta nga asawam ngam siya nga inam. Agasam day ta, panawan nakpay gayaman nga pwede day ta babae. Nasaysaya at no lumasin kami. Tapno ang mumi, ti addaken awan kada kami nanang. Kasano ang ngarudan no panawan dakon. Di kay madanagan, taykan kayo iti pangrugyan nyo. Ag-business kayo. Makamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno adda pangalaan nyo iti pagbiagyo. Anya, Kundi kay madanagan. Ta, kanayo nagtutimang sarong karkada kayo diti balay. sige nga rud Manuaya tited mo apagpuunak. Nayunam nga rud tama nga no agkurang. Una nang. Anyat plano yung business aya. Kwa, uray sari-sari isturlatan Kan aglako ak iti agdudumaan ateng. Prutas kan ikan kas kada karne. Mayat dito'y sango ti balay, tadaalan dito'y. Kan ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatang. Sige, matungpal ti kayat yaw, nanang. Hay, nagpintas kan, Paula? Ha? Ay sus! Apay apaw lakon ko ng matlatan kanyak si Kaprimo. Hoy, tanabayagan nga agayatakin ka, Paula. Ha? Agtal na ka man. Di nagpaglulukwan si Kaprimo. Saan man? Inlimod ko ti panagayat ko king ka, Paula. Agtal na ka man. Labas-labasan nakla idi. Di nagtupay pampansinan idi. Sa itataadan istor ko apagtagilak ko. Saka kundi aram kanyak. Daytoy samat istor ko ti almanang primo. Eh, saan mo ta? Nagalas mo ti pagkit-kita am kanya akong, Paula. Basta, agayatakin ka. Sapay ko nga, tada ti pan na ka ikarik di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay, Di maipapan ka ni nanang kan ni Primo akalugaran niyaw. ha? Apay ni Primo Emma? Agar-aram sa kano ka ni nanang. Katkasla ko na nga inaklon kano ni nanang kagab-kabalaydan. Anya? Kat isuda kano tagbambantay di istor ni nanang. Anya? Ni. Kasano kumaan na pasamak ti kasta? Posible. Kasla jackpot siya natutupan ni Primo ni nanang. Ingkanto damagan ano agpaiso. Tapno mapanagnagam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat ko nga aramidan, Dani. Kasapulak ti kadkadwa, tapinanawan dak nga rudan. Iso nga inaklon ko ni Primo. Nanang, sigurado kayo nga iayatan na kayo ni Primo. Wan, inaram na nga rod no di nakayayatan. Hala, makamu kayo nga rod nanang. Ngamsapay ko ma, tag na nayon ti kinaragsakyo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni Primo. Nasingpet ko mga rod akanayon kada kayo nanang. Dahito lang tikita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita. Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no adda maitid mo kanya. Ha? Apay no, inka dumawat ijanak mo. Awan pa'y mo't anak da. Iso asigurado nga da kwartada. Sige nga rod. Mano ayati ka sa pulang, Primo. 5,000. Nga awan. Uray 2,000 no isaw. Kanayunin yun ti dumawat iti kwarta nanang. At datintad ko apagbiyagan nyo. Apay, pangipipanan nyo iti birok ti istoryo. Manumit la ti birok na ngay anak ko. Basit. Umanay no saan kayo anangalay ti sabali apakanan nyo. Ha? Imbes na makatulong ko man ni Primo kada kayo. Saan? Tana inayon mo't apakpakanan yun. Isun samatan ti papapanan ti daw-dawatan nyo akwarta nanang. Ay isaan mo't Lading itag, ngam awan maitad ko. Nagbalin ka nga minan nga imot. Manipod na nga asawa ka. Imutak no imutak, ngam pasensya kayo. Noadda maitad ko, pagyamanan nyo. Ngam no awan, pasensya kayo nanang. Anya? No kasta? Saan ka nakadawat iti kwarta? Saan? Tawan ka no kwartada. Nagartista ka kuma.
Imbagam apagpa-check up mo. Imbagam masakit ka. Saanan, mabain akon nga agkarasubli ijay balay da primo. No kastamot lang. Agsinatan. Ha? Aw magayam maisuportam kanyak. Di agsinatan. Anya pila aga pong agdinatangay. Ay, talaga arumwaran ti kinapun no primo. Akwarta laeng ti kinayat mo kanya. No may karim lakid di masuportara maamin ang kasapulak. Sige. Saan ka sinaan, Paula? Sinaanak no sinaanak, primo. Naumaakmatan kan ka. Tunggalag sao ka, kwarta. Apay, anyat pagkunkunam kanyak, agubog iti kwarta. Eka, agsinatang aruda na. Wan, sa anak amabutang. Pumanaw ka nga rudan. Kat ibatim dagiti ginatgatang ko at chinilas, pantalon kan t-shirt mo. Kan uray takalugong mo, ibatim. Uray kukwamon tabrip mo. Ala, agawid kan. Pinapanaw ko nga rod ni Primo tanauma akon iti ugali na. Noan may tad kwa kwarta kan kwa na apa anak. Katag kakasakita sarita ti isawsawang na kanya. Impamaysak ti panangasikasok iti sari-sari store ko. Katison ti pagtataudan ti pagbibiyag ko tamabainak maten nga masidag iti anak ko. Aklo na ka nagbalinak apadagsan idi iti anak ko. Gapoy ti panang pupuwersaken kwa na idi amang tadi ti kwarta kanya. Ngamitan na amiriskon dagijay abidot ko. Kat nagbalbaliwakon. Lakastan, pigayem mo, Paula. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Naragsak daw kada kayo amin sapay kumata na salun at kayo akanayon. Kapadasan man ni Kabsat Marta sa napunanagan ti may drama ita dito'y Manang Biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, nabara pa kablaaw kada Joseph Akasitong Sabado dita Ambukaw, Santiago City from Josephine Sabado. Ni Ramilin Murao dita Abu Dhabi, Dubai. Kani Mrs. Dayan Miranes from Melinda. Kastimanti ko na ni Kabsat Marta. Dirma ng biyanang, adda ka aruba kapasaray apalak, no adda makita kan kwa na ti kayat ko kasjayak mat. No mabalin, jak kaya tagpaatiw ta panagriknak kat nalalaing, napimpintas kan nabakbak nangak ngam iso. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ano lakay? At damot din katulong dabiring akaaruba. Kahit, anya ko mano adan katulong da. Agpalangguad manan isa kundi katulungan. Anya ko matibibiyang mo aya. Anda nga rod kwartada apagbayad na iti katulong. Adado lang amang ti kwarta tangam iso. Ay na, mangrugi ka man ako na akon, Marta. Di ka man nagpaatiw ay. Ado man nga ibagbag-amawn. Kagpay sumag. No kaya nakag pinakita kami iti pasbok. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man. Tila sasawam. Di ka laagbain. Anya kamitin. Awan pa'y napuutak mo takin ang pianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw kat awan mo't umnaw nga ibagbagam. Jak mo't kayat akanunungan ti mading aramid mo Awan pa'y ganas mo kang kamag. Iso nga roda nagasawa ta tap na agkakampita. Saan mo ta kontrabida ka mo? Inkaglotaw tanay, malimanay. Awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate? Uwan anak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga may nanti pa nagkapsot ko. Kan oray ti amam, adu matan tirik-rik naan na. Kasla marigatan ako ngagtrabaho iti unag ti balay. Ikat di yo pilitan tiyag trabaho, no di yo kabaalan. Kapilitan mo nga ron ngagtrabaho, ak tawa mo maibaon. Ada ko makatulong.
Ha? Mabain ako mamang ibagang amok matkid di aman nakaawat ka, nasingput ka, ken naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema na ita. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo. Wen, siyak ti makaamu anak ko. Adaw ti masapulan ababaunan dito. Ala nga ron, makamu kayo ngagsapol. Tanay, adda akat nga ron dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunan. Una nang, tapno adagluto iti kanan nyo. Kan mangilabay ti kawusyo kanitatang. Ay naiman nogutan dya anak talakay. Mangalata ka nun iti babaunan ta dito'y balay. Kunak tupay ka ita di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngamin nagpaatibon ka ni Bering akaaruba. Ay, awan pa kibyangan ni Bering iti day tabanag. Di mo maniramraman iti saritaan day jay. Tamasuronak no malagip ko ti binulod na blender ta. E den sublina nadadaalan. Oray ko man no sinukatan na. Ay na, nabaybayag daytan. Dua tawanan tinapalabas, isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala, rumwara mga raw, tayo nakagsapol itagbali na katulaw. Tanay, marigatan ako nga agdalo sa aglabak naglutaw. Kaya't kumutin taginan na. Aginan na kamutin nga agpasada. Uray tadama ni Ronnie nga anak tayo abroad. Saan natabaybayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaalak pa'y tagpasada. Sayang tikita kiti inal daw. Isupay paggatang iti masapsapol diti balay. Di tay panamnama amin ka ni Runay ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho iti balay yun na Marta. Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya. Katwan mabalin na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad ka sa nungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katwan anana. Ag-stay inak when no stay out. Stay in latan. Tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Ala nga rod, da kayo ti makaamu na. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, talya. Kaano la itay daldalusam tinatang ngay sagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga ti gungunay ko, tata. Kasta ati mayat ababaw nun, alis tong aggargaraw, saan na naginad. Kababain mo tag ginad-ginad nga trabaho Mala, mangantayon nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak mo tang. Apay day jay. Kasla naapgad jay luto ni Talya, bakit? Kan medyo nakusal jay inapoy. Kan jay karne nagtangkad. Di namot inanger anaimbag. Kat imbagam ko maitay kan kwa na, ano? Mabainak mo't nga raw. Ta siyempre, damdamo na pa'y laeng ngagtrabaho. Ang mga numaupay. Mala, bayam, tasyak to ti mangibaga. Nangal-ala ka pala kami ni tibabaunan. Kabaalam mo't taglutaw. Laim-imas pa'y tilutom ang amisaw. Mabanugak nga ro din ngagtrabaho dito'y balay. Di nakla maawatan mo't kaya't kunti agina na. Talya, hinton maminsan di munton apgadan ti timpla ti lutom amasida Naapgad ayan nana. Saan mat? Natamnay tupay day jay ti kunak. Pasensya nana. Ngamkas jay at talaga ti timpla. Kano agluto kay tinapoy, linayam ana imbagan niya. Kano natangkan ti karne ang analayng atane. Kurang tingay pong may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak mo't ngamin numabayag amaluto ti sidaan. Nugumatgatang kayo iti karne, pilyin nyo ngamin mo't Tay saan anakulpot nana, tapno maluto adagos. Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yo, iso amakusal ti lutwak no kwa.
Kurang la itilinay dayjay. Gusto mo ti ko naknana. Ta inurasak mo't. Tano agluto ak ijay balay mi. Saan mat akas jay? Ah, Wano, jay bagasyo nga tanana. Madin sa jay bagasyo. Sukatan nyo. aniya. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog. Magnaaklabasit, mabanog kadagusan. Ikatagi na kayo lang, ah? Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di magmakaluto tinasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksad. Pasaray makusil pa tinapuyalutuan na. Bakit bagaan nyo, Ananang? Ibagbagak mat, ngam natanggan ti ulo na. Agpakalaing mat. No, kastamot laang, sukatan yon. Sumapol kayo niti sa bali ababaunan nyo. Ay isaan, apaan nak, no ikatag. Kwa, nayunak sa laangan anak ko. Mabalain. Ha? Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan ti swelduan nyo? Sana bali ata sa ano na dakal ti sweldo datag bingay damot iti trabaho. Ha? Ay kat, ala makamu kayo. Napatag kayo kanyak, Nanang. Iso di kay mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipaay ko amin na kayat yung. Hello, di mo't sikat ay sigod ababaunan ni Georgia. Ha? Ay, una na. Ngam, pimanaw akon. Tawan ka no pang sweldo da kanya akon. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang ka. Ang birbiro ka ngarod na. Di mo nalaing kang aglutaw. Ay wala na. Kano siya tayo ayaban datong galadapas kan. Tama gustuan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin akok. Ijay balay may balasang ka. Ha? Agpaisaw. Kaya't ko ata nayawan trabaho kita nana. Adda babaunan men ngam. Di na magkabailan taglutaw. Urag luto lat aramida ijay balay. Ay kawan na. Day talagayam. Kaano nana? Inton bigatan. Ano kaya mo, Janet? Itakit din ta sumurutak kada kayon nga gawid di balayo, nana. Ay kawan na, mala. Agkuyog tangarudan nga gawid, balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Agtinulong kayo iti trabaho dito balaywan. Ni, nasaya at adan ka duhak nana. Wan, si kati para dalos kan para laba. Nimot Janet ti para lutaw. Ay, wala nana. Ne, agluto laang taramida ka. Kasta laang titulagan tanan ha. Wan, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damot gaya man babaunan nyo, mare. Aywan saan lamay sa duadapay. Ha? Ne. Agasam man. Imbag man, tada pagpasweldo yu kadakwada, mare. Ay ka siyempre matabiring. Anyat serbina nga dyan anak ko nga da Java Road. Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnam ay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulaangan. Tapno makainan na kami anaimbag. Ay katmayat, amare. Uray di anak ko. Iso tinangibaga ang mga la kami iti babaunan mi. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Saan akayat di anak ko ngagtrabaho ak. Ay oray mo di anak mi No mabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ngamjak imanugot. Anya, nagadun nga itatalo. Wag nga rod Kabalan na kanuma swilduan. Oray 5. Ngamda kami kanila kay tagmadmade. Ha? Medyo dakkel mga mintisweldo dyan anak ko Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay katmayat nga rod ano kasta mare. Ngam siyak. Maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ijay. Iso ano pumigsaak. Oray pagawida ko hindi katulong me. Takaasimot ti anak ko. Iso pa'y apagkastusan na.
Ay, no dya anak ko. Barya na lang at isusweldo na kadagiti babaw nun may. Iso nga one problema kan kuana. Apay ngay asyap ti pabasulam. Si kamot tinangitin nagkadagi dyan. Nay. Kano si ka? Aglibak ka pa ilang. Ay, sus. Apay dagi jay ngay. Agap-apa na mo tinbakay. Bye-bye am dita. Gagangay na. Agab sa tupay katagapa. Dagitando kat saan nga agab-kabagyan ti saanan. Ay, inkakitaan ta mga nuag kinabilda. Natangsit ka gaya ma. Atay ko! Nay, ay, sus. Agapadan na talaga. Ay, agpinungat inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawatan napigpig sa kang amsyak. Mga lakay di sa nga timba at anumon kay sa buwag mo kadakwada tapno agtalnadan. Mala, mangantayon, tanay mabisina kaon. Oh, apay akuskusilapan nak si ka, Janet. Kuskusilapan kaya man. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagit kanyak ti ugalim. Adda tayo iti sango ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta, Janet, ati bagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga Anay ko, agram ka na. anay ko! Ay, naagtal na kayo man! Anya kayo matay! Husto na ital ko naknay! Di kang pinungaw! Anay ka na! Di nakiraman na pungotan na! Tibok ka! Aglisi ka, tapos di ka may ramraman, nana. Di mat! Anay. Papanawa mi dan. Nagpuna nga mi na mga lakay ti dua babaunan. Anay ko! Nakaramutan pa'y tirupak! Nagsakit! Papanawa mi dan kunak. Basol mo matlaang na ita Agraraman ka kamay. Ni Janet lang ang ati papanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. May matalya ti mangirugrugay ti apa? Iso ti papanawon nyo! Agbati Dua kayaw, apo manaw. Awan nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidan yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Biring akaruba. Kahit anya ko maita, di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsi ka Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masango na ita. Kadi siyak to tagmaneho. Agsuro ak ngagdrive. Isuro nak. Ay, sana, bakit kan? Narigat ang makasuro ti bakit. Basta, kayat ko ti madaan itilogan. Uray jay saglalakalaang. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Amo na matandag maneho itilugan da ito'y abakit. Papanam ko nak. Kwa, ijay ilay, nga madarurayag. Ay, umay ka kumalumuganan. Agpaili ak matlaeng. Ay, sana, ang tadarurayag. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan. Aguray pa rin talugan na nang tawan pangkastayaw. Nungay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Jak kayat kada pampanunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot na nang. Apayakas tati tsuram, aglaladot kamay. Napaay ka? Saan anapat ganti kid daw mau, ijay anak mau? Masuronak nga ron. Nalaing mangagmanehon day di abiring. Akit, umapal ka manan, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapoy ti kaapal mo, iti sigo na karibal mo. Agtal na ka mamag. Karibala sasawam mag. Kat isumay,
Amok isaw sakit tinakam mo kanibireng, ta isutiin kasar di sigod anubiom. Tila salsalawasawam. Saan mo't Nalastog day jabaket, iso kasursuron ko. Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na ngamsika. Isuro naktumang kiding agmaneho. Nalalaying akmalama kasuro ang miso. Lungba akto day dyan nadalugang ko. Ay, masadutak. Awan panawon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mutlat lugan mo nga imanihaw. Agraraman ka mag. Kadantulat taa. Makagatang akto itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day dya abireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan nyo baraw. Una na. Sukatan mi maniti idakdakil. San kami ngaminin nga umanay. Ay sayang, nada kumakwartak gatang kun. Ay, bagay yun na dyan nata. Automatic na dyan. Kung napintas pa Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kayat mau. Ay, mabalin mo ta na. Ang down kayo nga roda. Sige, sige, manungay ti down ko barok. Anaw, mabalin ka numot ang hulugan jay lugan ni Siriakaw. Mabalin ahulugan. Kahit anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya? Ay, di ka man. Kuna nga ron jay anak mo nga aguray pa ilay talugan. Apay ay ang agpilit ka. Saan na bali at ahulugan mo't? Kan saan mo't unay anangin na dahi jay tasikanhan nga rod. Saanan? Gastos lang na ita. Nagano ti repair da jay alugan. Kadaanan nun nga min da jay. Sukatan da ta ano ti repair na. Magastusan ka lang ti repair jay Nay, apagisaw, ni Rooney tumawag. Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. Ada ibagamikan ka. Ada nga mi naglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Kathulugan ka no. Diyay lapag down ti probleman. Bayan nyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni Timabiit. Ha? Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawitin na kami na trabahador. Aniya? May cut kami ni ti trabaho mi nanang. Isong agawid kami. Aniya? Nagawid nga ro dyan ako kat nabayagan na standby diti Pilipinas. Sana na nagsubli ija abroad, isa nagsapula nga niti trabaho na iti lugar mi. Aging nga nang asawan, katitadan bukod na a pamilya. Sana natungpal tarapaap ko, isa kukwaklatan ti umapapal iti padak abaket akalugara. Alakastan, tigayim mo, Marta. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.